Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Morigereria bw'Ensoko TV oboroso bw'umugusi kwani kuranda nsi asore aso mugoroba bono morogo wa westariki isano na ibiro mutinyo okane mwaka bw'echile fubere 2025 na ribono kugana kwane buna kwagenderero byasiri tukorige mana bwo igano gendera tukubwati mirobiri yonsi Ensoko TV na ndicyara geretinsa ikomicha bono mugoroba cia Afrika ya mucenga kingo kwarigania ereto yanyorama ya senchira yo bwenge burabasiki bayito bayariganira aso mugoroba bono irikwenekya una ngochirukwe munyamange ayagenderete ayaetire na bwigo hayarachi kubwate sanga aso bwamu wetera senchira yo mutandao bwekerero Facebook na bwigo sensemo ya YouTube Ensoko TV reteriane Ishmael Mogere. Asumu chakano mugoroba bono emetinye 5 magiga yo MCA omuyebwe ward ya kerenyo imensemo ye bunge ya North Mugrange County ya Nyamira Jeremiah Ngaro niga sokire na goteba egati ya bire ikiranire asegeka ekyo egeke kago kwana ime ya kiamogake ni Gongaro atebire niga gendera tukorose chipara cha Nyamira chichuma liencheri gekendo na boigo gekendo nyanderema ebirasi bya ECD amona boigo kurigeria mangana bwatikene na mache nigo ambasabire omugusi amente chikura na rio araigwa magendero amange korengana na magendero ayo Jeremiah Njengo Ngaro omuchumbo munya wekerenyo ward ebirasi bya ECD on education na have identified as ebinde byachakire ebinde bigenderete na ende na identify baka na bekire budget for 2026-27 ngaitugo jikogenda na nyodere nga deficiency ya renge am addressing the deficiency na ende toko enda 2026-27 budget here abirasi mbere toko jikwa gacha na ende ekero toko enda igoro ya amache bono igabuna torega on Friday and Thursday na igora amache muna bono kiamugake amache na taete gocha ntete ko check nyoni jisoko jirje akambura kagatu etenkanga ina bantu baitu nkorozi tori amache nyoni chindoche nyaka wachiko bororo chibara na cho the key development partner asobo koreri tinto enda tukuigura chibara cheito kuna ikonge chibara ngaibere na identified na cheire ji contract nyaka wachiko kore gas para ebare kogenda uchinyauro mate ebare kogenda chichuma tayari paka chichuma on Thursday tractor njarengo amache na aruete kurunya siorogoro ikaratanga ake chipara kero togo ikana ende nyoe na iga kurenderie chieri ebara tayari igere almost being complete ebara kama tukuruge kendo gochinyandrema igero almost 65% done ebara chibara goeta twarosiri nene ntogendete korosi embura neregerete angatu akor mbali bandu batana kubota jikura bantu bande barenge andonsi bairane tubwati jikura ase gusi na kisi na Nyamira tutwara jikura chinyinge more particularly sengenjo twe bangete na ende twe bangete bia ase buno burai weito wagusi omwako oyo ntorengete ndutaete kurasa na ende tutaete tulia okurasa tulie ndagera erengia kurwase kurasa weito my friend chikura kara chikokonya abantu 1.1 ngokonjera abantu per capita ekero sense statistics jiko irwa sense ngima nabantu rwa statistical nkubanga chire ngakia mwanto nyaike nyorekyo ngakia abantu bakonya konyora eshia yobotene nkubwense ekyo ekenage konya ngakero chitwana manyere ngachikura irenga chire bantu barenga bare nyono obotene nkubwense botene nkubwe county ngo manya bare ngabantu baraiga nabange bayigwendagerena niga Togotigara se county ya Nyamira mwana siasa kuru West Mugrango Rogers Muturi gasegetera bagusibe sokia sobonge erebo batachikura asobonge erio chichikomwa omurwanero bekerego kyobora ibwense Dr. Freddy Matiang'i Chinguru Muturi oyubo igo korige kerego kyobo bunge imeyensemo ye bunge ya West Mugrango kago kwana imeya mungorisa nigatebrenga omubara omokebwa bakichikura baya nigo baesokire na uyubo igo tutari kworoki buikiranu chikura chirasorgongo rwagusi
Asama liete Nguru Rogers Motuli Ongera lieta batiso ne liogo lya West Mugirango litangani tigangire libageli gutuma uchumbe twabantu baito Banyamira County na Kisii County ase okogendera no okubwata okoregister wechukuru kogendera taboniga ase enseito ya Kenya. Igo ntagete gotebya abantu baito una bantu baito mbere soki bya gosoka gucha register gucha waka chikura. So far a report twanyolere kurwa IPC nearly na abantu baito Banyamira County. They have only been able to register 3,000 new registered voters for waka chikura. Na abantu baito ba Kisii County, they have managed to register 5,000 of total 8,000. Igo eyine nambere insebobe kubwatikana nebisa kubinde n'ekitawuni kinde nakigenda ko register abantu usintolense tiangeli bageli kotebya bagambi baito abana baito gichensi bali batara register bali batara nyole bibande. This is the right time mogenda sabagambi babalikira marube muchake a process yokonyora ebibande eyego kikogera mo register as voters. Abantu baito tigato bakurerega ase ngakieye tuleboniga eye nengaki na intu mu buzibo no tubwate omwana ominto okoliya obonene bwense ekero omwana itokoliya obonene bwense abantu abatanga nitokocha kumwakera chikura nintwe abana bamwabo igo ndo tara register manya igo omwana oyo itokoliya obugambi tara tari kuchikonyora kura yao ntobwate ngaki kuchimotuga iga onye tura register liyenjira yo ku register tonyole chinamba chisaine boniga abantu batuchaite bakoteba chinamba chite chiri chinke na intu ntwe maite namba chito nchirinke mutako register nali abantu kurusikuka ali bakorana ni chinamba chito na chiro chiachirego iga abantu baminto onye ntotagete ko chinchu bugambi bobe we must register as new voters to vote onye ntotagete ko chinchu bugambi ko chobuya Asense moyende ekero ritkuria lero liaringe ritkuria guchengero bachenwe nsengima nigo mwemsie we Warrior Ibeno Stibarika kubwatira nenya gitari ya ronya nigo ritkuria lero yakolire ubo byakolire umu ose yakolire murubiri ubo koringoria abamenyi baibeno amarwira ao batari gwakarira buna bono buri we sukari kansa amona amarwira nde ao korengana no mutereri wenya gitari ya ronya Peter Rori nigaenekirie mubaro omungi bw'abantu abubesokirie konyora ubo bweni miyegeti kyanyantrago asebono abantu bonsi nigo baburigo kogendera wesokia sobonge na kuringorigwa erikonyora obubweni bwabusa Kwa majina naitwa Peter Arori. Mimi ni admin katika hospitali ya Ronya General Hospital ambayo iko karibu na Keumbu sub county. Leo hapa tumekuja kutoana matibabu kwa watu wa Ibeno, na hii matibabu imepangwa na watu wa management ya Ronya General Hospital. Kwa hivyo leo matumini yetu ilikuwa tusaidie wanakijiji, wananchi kwa jumla, wale wenye wana uwezo wa kufika katika hospitali na ni wagonjwa wapate matibabu hapa kwa bure. Vile tuko hapa katika hii uwanja wa Nyantrago, hatujalipisha mtu hata shilingi moja, ni vile tumejitolea kusaidia watu wa Mungu ili wapate afya. Vile tuko kwa uwanja huu, kila ugonjwa tunahudumu, tunapatiana matibabu kwa sababu kila mtu ako na ugonjwa wake. Kwa hivyo tumejipanga vizuri, kila mgonjwa mwenye amefika katika huu uwanja lazima apate matibabu na pia apate dawa ya kutosha. Expectation yetu ilikuwa 1,300 wateja wagonjwa, lakini kwa sasa hii
approximately vile naangalia wako 2000 and above, hawajafika 3000. Na tumejaribu sana, tunataka tufike ile target yetu, kila mtu apate matibabu. Tuachira geti kyanya nturogo asesa ikorogwa World Health Day wono amanganara manene nkurwa senya gitari yeto ya Ronya Hospital kubwatirana na partnership bande basoiria magoko asesa ulio gushugulikira abantu baito barwarita marwira awao kubwa mono amarwaire ari kurigererigwaga na marwaire ya pressure gopima pressure esukari na ayanda amange. Asense muyende obokoreria senyagitari ya Naivasha elevo heria kaneni gobwatananire chingaki abamenye bensemo eyo baba bagwesokya na gukora ukurobekana kubwatikana no muruberi bw'abachinu umanyekere bunasha gutakora emeremo bwikiranu ukurobekana ukwo niko kwirera abanyanyimbo gwikirana ase gwikirana aroro erikoreto botwereru ase enyagitari eyo ya Naivasha elevo heria kane. Hospitali sijui imekuwa kani soko sijui nitasema nini juu hii ni biashara haitusaidii. Ukikuja kwa medicine hatusaidii, anasema haongei na mtu. Sasa tumeshindwa tutalilia nani? Ukienda kwa county husaidiki. Sasa ndio vijana wamejitokeza na watu wote ndio tusaidiwe hii Naivasha yetu. Shida ya hospitali SHA haifanyi kazi, hakuna oxygen. Hii hospitali hata choo haina dawa, hata Panadol unaambiwa uende ukanunue na huko, hata gloves ya kutengenezwa unaambiwa uende ununue kwa chemist ndio ukuje uwekwe, hata drop ya maji unaambiwa ujinunulie ndio ukuje uwekwe. Serikali iko hapa ama nani ako hapa hivi? Sasa tutatibiwa na nani? Tutatibiwa na nani? Sasa wanatuambia tuende tununue dawa nje, na SHA inatibiwa, iwe ni picha unatumwa nje. Hii district iko na mapicha hapa ndani. Kama ni biashara watuambie. Unakuja huku hospitali kupanga laini kwa casualty before ufike pale 2 hours zinaisha. Wewe uko na mgonjwa wako. Ya pili, ukitoka hapo unapanda pale juu, unatumwa rab. Huko nao laini ni kubwa. Unapatiwa hiyo mkebe. Ukienda choo, mlango iko kule, shimo iko hapa, hakuna kitu ya kufunga mlango. Choo yenyewe ni chafu, hakuna sanitation, ni poor kabisa. Ukipita pale kwa mochari, hiyo kitu inanuka kama ghasia. Kunanuka kabisa. Hapa unaambiwa usilete mtu chakula hapa ndani. Na sikatai, lakini huyu mtu anakula mchere na dengu, ranch. Jioni anakula ugali. Hataki kukula hivyo. Na dengu hizi hivi wanapikanisha. Alafu ukifika pale kwa fee structure wanakujaji vile wanataka. Issue ya waiver, yes, we understand, lazima utoe pesa kidogo so that uweze kusaidika. So pia tunaongea na wananchi na so that waweze kuregister, kwa waweze kufanya mambo ambayo inahitajika kwa sababu ya matibabu yao, but again pia first waweze kuassess vizuri kujua watu ambao wanaweza kusaidika. Again, kama wananchi tutaendelea kusimama na hii hospitali ni yetu without kuweka siasa yoyote, so that tuone tunasaidika sisi kama ambao tunaweza kulipa tax. Obunge bwensemo ye bunge ya Suba North Milie Odhiambo Mabona nigatukutira rengana yoko bagachingongo gesiasa asekorengana nera erere buna terubiya gokorabo Mabona nigo bono guseni go boigamentere goteba buna onya nena chie kiama kya ODM korengana no kuigwana gwe kiama ekyo nigaguchiko gusika guseni gaguchigusika ena chiyu ye kiama korende tari gwanchirana no kubaga chingongo gesiasa yani zoning asomonu bwekesongo because I didn't attend. I send my apologies for NDC, I wasn't there. That if there is a party position on zoning, I have not seen a communication on it. And so if there is a party position on zoning, I will respect the party position, even though I don't agree with it. That is allowed. I may not agree with the party position, but respect it. So if that is a party position, I will respect it, but I do not agree with the concept of zoning, and especially the way that we are going about it. The way we should be operating, because we actually have a broad-based arrangement with the UDA, what we should be doing is strengthening our party, and having strengthened our party, then you have normally the way Baba used to do it, have quiet negotiations with our coalition partners. Not go the way we are doing, throwing tantrums and chest thumping and threatening, you know, and all that. I don't think that's the way to build coalitions. And I think we are going absolutely the wrong way in this process.
I think some of us, you've noticed, we've been very, very quiet. Some of us are pretty senior in politics. And sometimes when you don't agree with certain positions, you choose to be quiet. And I've been quiet in many, many things, meaning I don't agree with very many things. But I respect the party positions on those many things I don't agree with. I don't see how it helps. What we need to do as ODM, is strengthen the party. And the way we strengthen the party is to build our party by being cohesive, by being less threatening, by being less, chest thumping, threatening people, all that kind of thing. It does not work. I think there's something I've said here which, go and spend time what it means. I said none of us is Raila Amolo Odinga. And each of us here is elected in a constituency. Even when we are quiet, I'm the member of parliament for Suba North. And all of us here have mouths. We just choose to be quiet. But if need be, we will speak. We just don't want to speak. What we are talking now is unity, unity, unity. Nayo ababwatani b'ekyama kya UDA kurase county ya Busia nigo batukutera arengana yoko bagacingo ngo kisiasa asekeri bairero buna nige kyama kikebwate abarwaniri bebirogo au chinsemo chonse just chinsemo chonse ime yense gose kurase county chonse merongene na isano na ibere na mono kurase county ya Busia ukwana kurase county ya Busia nigo boigo baruroko bore go cyase abasai kubwata chikuraso bonge erigo chiago chora barayi baganitie ase ebirogo byonsi. Just like our UDA National Secretary General Hassan announced and gave the opinion, that was opinion of the party, not personal opinion, that as a party we are against zoning. There is no zoning. Yes. We want to ensure that we want to give all the electorates the right to vote the right candidate, the right leader, so that they exercise their democratic right as the voters. And that is why we are sensitizing kwamba wote vijana wote washike kura. We have all the positions. Governor, tuko na governor ambaye amesimama kwa chama chetu, tuko na women rep amesimama kwa chama chetu, tuko na senator amesimama kwa chama chetu, and all the 7 sub-counties we have almost more than 2 candidates, of which will have very fair nomination that everybody will cast and will give the democratic right kwa kila ambaye amesimama kwa chama chetu cha UDA. So we welcome every candidate, every aspirant in UDA. Thank you. Sisi kama viongozi wa county na sub county zote hapa Busia na wards zote 35 hapa Busia, nasema kwamba we are united as an office of the ruling party UDA, and we are ready now to support all our candidates ambao wanakuja kwa chama, and we are fostering on registration of the new members na registration of voters ambao tunaenda village to village to ensure that vijana wetu wote wanashika kura. Ya kusema kwamba mambo ya zoning hatuungi mkono kamwe kabisa, kwa sababu kama chama tuko na structures yetu na tuko na aspirants ambao wameonyesha nia ya kusimama na chama tawala yote. So kwa hivyo nasema kwamba hii ni demokrasia, kila chama iweze kupewa nafasi ya kufanya nini, ya kuweka candidates kutetea ama kung'ang'ania hizi vita ambazo ziko. Now we are going to field all the candidates from the MCA to MP, woman rep, governor, and of course our president. We are seeking his tutor. We want to do a rallying call, na kama chama tumesema kwamba tutumia structures zetu ya chama kufika mashinani kuhimiza vijana haswa waweze kuchukua kura. Mambo ya kusema kwamba unangoja mpaka dakika ya mwisho si sawa. Ukiangalia statistics zetu, kuna counties ambazo hazifanyi vizuri. Nataka kusema kwamba county ya Teso North, Teso South na Butula wameweza kuonyesha kwamba kuna positive response kwa hii voter registration. Sense muyende omokonyi bomurayi bwense Professor Kithure Kindiki nigaruro kuboria guchiase kigambiro gusire serikali boigaba Kenya iri gutoria ubugima bwa mo Kenya ase chipara gweterase ukorusie bitango bibekire ase kigambiro igoro yeri chiko rirengete guchiko ene kibune mibasukano ye chipara ngo Keanere ukwara so moyega bwo matanga yokubayania abantu 15 ose abantu 16 abo
basire magima boko bwatekana no basikano bwe para se para ya Nyeri Nyahururu asomo yega okorkana imiyege tikya ASK Kabiru nigo boigo airero bune serikali nigo agendere toko kora mu nchirori ao iriko kyanya emebasukano yichpara wetrase amachiko ali agendere tokoroswa na boigo arachikoigekwa. And we are requesting our judiciary to support the government and the people of Kenya to save lives on our roads. We are requesting the judiciary to lift the orders which have frozen the use of speed cameras on our highways, the application of instant fines for offensive drivers. We need to operationalize the new law and the new program on road safety because we are losing so many people on the road. And I want to join the bishops who prayed and said, please, this is not a good thing. What we are seeing here is a very, very unfortunate and heart-wrenching scenario. Hii sio picha mzuri. And we hope our loved ones, this will be the last ones. We are having this kind of show, not just in this area, but across our country. It is possible. Kwa hivyo, kama kuna mtu anajua judge ama anajua magistrate, amwambie, please, in the public interest, wacha kesi isikizwe lakini watoe injunction ndio tuweze kujua wale madriver wanaenda speedi, wale madriver ambayo wanasababisha ajali barabarani, ndio tusiwe na misiba kama hii. Serikali ingetaka kuimarisha usalama barabarani kwa sababu tumepoteza watu wengi kwa ajali, na although hatujui nini litokea na nini natokeanga saa zingine, lakini mambo ya barabara, kuna shida ya spidi, kuna shida ya magari ambao ni mabofu, mengine ambao hayajafanyiwa service, na ndiposa tumesema ya kwamba kama tungepunguza ule mwendo wa kasi katika barabara, ajali nyingi haziwezi tokea, kwa sababu if you are not speeding, you are able to control the vehicle as a driver in case of something unusual happening. But if you are on high speed, the chances of controlling that vehicle are a minimum. Yamano asoko choren soko TV no kubwatia maya asenchero yubenge chinsa ikomiensa ya mani chinsa satu no 18 Frida Kirgo achiko yaretera ase obwagaragandira kubwatia mirobirende atigere asomo gorobo bono wikeria nke chinsa nyego ikachinsa isano nemo somo robere wetero bini reteriane Ishmael Moger nakuganiri mogorobo mya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.
twayichanire kurari kwa Victor Mainga Moire ingaro umwana Jared Nyagaka Moire na Karen Moige uyu mwabo Melgizedek Moire Matilda Kemuntu na Rosemary Bosbori bamwabo Nathan Nyagaka Amazing Nyakwara Sylvia Maureen abakuru ku Nyagaka William John Egati abandi ingaro umwana mumuru mwabo Bernard Nyakwara Tom Pito Nyingwa Kennedy Okumu Robert Ongeri Lietalinde Nyakundi Breakdown ngeli micheke gati abandi abangi na Mokenga Mona Mary Nyagaka Rachel Pamela Modesta Melen egati abandi nigaro muchukuru Nyagusira Lawrence Nyagaka Joseph Onyingwa Okumanyisa Crisanta Sokumu Francis Ondieki Teresia Micheka Omwandu Manyisa Onsongo Manyisa Magoma Nyainya Nyagusira Nyainya Bundi kurwa Kenya bao Pito Okumu Nyagusira Peter Matara Patrick Nyagaka Christopher Makori Nyagusira Charles Ongeri Nyagusira John Momanyi Nyagusira Bisinga Matara egati abandi ngina Rumetela Caleb na Velma Nyagaka muberoye nigoro arusiwe nkendu ya KCT Chingane Referral Hospital na misi taliki kyanda cy'umutinyukane mu mwakoyo na kwa ni wayijuma kitaliki komi cy'umutinyukane mu mwakoyo ensemo ya Getembe Buchura sub location kya Mwasi location. Asumuro buligocha ububuremi n'ubutugi ao nitugete chingoko katuga marumanga tuga chinkanga katuga chikwilo katuga ebintu ebinge mono sana marumambo ata kipara ya tichinyinge chinganga na chibwa chakirete umutugi bwa ene kibwa lengi uchakira kurenda magena kurenda bicucu wekera kurenda nkanga wekebene ranyore kibarua nugo atogore muvyo beka chispecta oichingoko mubekere chingoko echira era ansekoni isiko iwankoni baka isiko ya Kenya Jumanne chinsebiri chabutuko numwiroroye Jumatano chinsa isano nemo chamubaso ande buno bogole tietu onige cost 15,000 igeti nesuru komena isano bogole ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri olegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty iishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwage acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Abakuru nigo bakubinera iga amanga asiro abutukire mbusuru ngitaruka bisanda bisoge igonaki amakwiri akira asomukie tatiga abale moyo mbatananike. Abagotuwankira ubwate chimbunde nabo gwitaba begwa kurendekera ubwate chisemi nabo gusiri ubobegwa ekina kikiagera umugabo no kisi county muske Paul Simbarati ako bari ni bonse bari basabe tobokonyi bw'ikibasal kuruchu body choice chinsemo yebungi ya South Mugirango gwikana asumuriga boko na chibasali umuyigo ya mwanekigima nigora koreka kitariki sana isatu cy'umutingi yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinse ibere chamambia
kwagachia nonyori bagaria bende gotengera muyigoyo eye maseyemo gweteregete seni kia usigete Giensoko TV mwensi mwariganiwe. Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabareta